tasila na tatu o le sipta upu tatu fasoa le o va ia tu wala nga mai wai wa fo ile mai le apsepa de fai nga malanga le te va ia tu yo fai nga malanga le tape nai mo talonga or Commonwealth le midista ia male fa urunga ale wa au mai lunga fa mai wa ave male tali o minista ave ai ma e tauna to lunga i to tongi mo fai nga malanga ale ua o ai male to fa ele no fai atu mata upone pe no fai atu ua matu wa fe so ani tele le nusi pe palea e matu wa i fai ya le tu langa le tau fa le anga i fai nga malo fa mai wa ave le akali i o mingiska matu langa pe ana ta fai atu pe ala ta fa so ai te mi uma o le loko ha ia leo inga ai o le fai nga ka leanga makua pulea e fikiria wa i pulea e fikiria ma fau o kusikala ia e tato va ile fa nga ina ele tamaro fitile e le ta le pulea le observer kai mini wa makua i fa o loa kaua ma fau ka mai si konti ma o kusikala samo kuso ka mai kiki kusa ia te kusa le fainga le fai e fikiria ia ka mai ki sa moa ia makanga kai kuskala i ma le fainga le fai e kuila epa ma fau o sui fou i aku le HRPP. Let me do the comparison anga ki le ofa no o le fact le o ke fai mai fai la ia kuila epa po o ai mai le kanga kai le e pipi i roi le anga kau fa leanga kau fai vai mawalano loko leanga fai kala leanga or kanga makua le ya ai nga pe o sila or ko inga pe o sila mangeka nga vai leanga ya le markanga ka o pipi o le malusi ala or kanga ka bro mai ku malo e ko ka mo fai me i ku ma disconnect e mafuai o nga koe maua langi lelei. Whapea o mafo i le whai ngā le whikirea. Nei o te whamatalatu. Le angai ka kaunga fua mai e le whako whala i ngā a le whai ngā mālo ai mesi fo. O i la tau le mingiska e iei kongua i lalo matanga ruena newa i a media. O kou sera fia. Whapea o ma le whiki. E poko koe advertise mong kanga ka whaasara lau mangako skala. E sa vali mai la kinkiki marka mai kiki le o le foko half graduate mai le NUS po fia lava. La sa vali mai morona loto le le. Ai nga onga maua i sui a ko nguku marka ukala. Ale ko fa ko mare ka fa kai inga. Kuro wa ko finga mare ka. O oi lo ke va ko fa kai inga. Ioi. Ke loanga ai ke le iai le observa mangango. Sa ele le ia e manga ia roko mai ana ia mai fo ngale mo fa ka ia ku ia ki oi ai onga wa e pipi roi so le o lo fo nga ka u fa sa ka sao lea o sipa nga o mea leanga o mea o mai ke vai ai i le fainga malo leanga le ai ma se e ko ngofo mai fa pe wait a minute le la fa como o ngi fiki le ka ko lo wa ngai fiki e kala ka kali le fa ko mai ya lo ke fiko ko mo le le lo fiki uma le le observe le la fa ko mai ya vai ai e manga o ka fai kara fa le vai fa mai o ke manga o nga e kusi kara le nga ya la ya kusi kara le nga ya e o le afia kali i o pale mia e o wa e kusi kara le nga ua makua i makanga ya marowi ngoa au le anga mai ai mau foringa au le Lei o te refa, wa pu e fa au le hanga ka ngaka. Wa fo yo me o tupu. Wa tau ma fai tangata e compare le leanga o launga ngana. Le au leanga o au ripoki. Ma kau fa au leanga i mo foringa au e ke au le. Ma ai lai le me le o tupu ne. Wa e fai ya le wa e mase. Wa e mamudu. E wila wa me se e oso ile le media le fo ie lango le sa. It's okay. Ele vaina.
Lenga e kakau afo I kau ke fiu kau ke fia kuku ko kasi. Let me make my point clear. Kau ke fiu kau ke fia kuku ko kasi. Wale o ko yengi media kuku kasi. You we all both have political sides. Yeah. Ma aila le mere o kupu. Nga e disconnecta ma observer. Le ala wa maka nga umi nga ka fai kau ya watiko. La nga foi lawa e ala ku wale leile ma fo ele leile o inga o e tosi. Ele leia io. Ngai ele obvious que ele fa leanga. Anga wa e waku. At least it's better than the worst nga ia momo. Le la wa maka nga vai foi la. O koe kau sa o mai o lips. Male, you put o ri kau karmo familia. Le la o koe straight mai o lipstick. Well, not really straight, but at least it's sort of aligning. E ma fua isia. Le foi o le wa ese foi le mele wa ye. Le la nga le o le au la iki la le fa nga mai pe. Le fa nga mai pe le fiki. O makua super sapa soro le me bo ye. Le na wo fa to comparison nga. Mai foi le ya sa faka. Nga le I kele ngi kara le anga le ku malo sa faka o nga o le ya rusi suel I pipi. Ia. Ke loe paulo le whainga paro ka ua makua I sao mai. I le ai o ngi kala le anga marenga ngana matanga. O nga o le ise sui o le HRPP waru. Yes. Ia. E whape ngā fwina. Kusa nga nga sa wari wale o kua kule. A kofia mga o ke kukuro loko ke isi le melea. Aya tai o li se. Aya ku ia. Kulo wa. Mana tua na HRPP sui nei. Aya ale vena ale. Aya mau usi osi. Aya tu uana si. Ya. Ele ese se la ufasoa. O tangata nei na HRPP mua. Aya nga pipi I le mangeka. O le mangeka o kuila epa. Nga pipi whawai kunga. Oi ele o lea. Na asanga pipi ia ma pipi o koe mau karau nguku. Ma sipi o koe mau karau nguku. Mo kare kaukala. Me I ese roa ma ale ia. Ma ia ale naugen. Me I ese roa. Oso mai ma George's Pizza, King Georgie, Dr. Pizza. No way. Ai oso koe. Oso ma ku uia. Na. Mamai. Me I ese o kanga kaya nga mawhainga mamuru ese maramangika. Mga ia lau example. Kakaya mamuru ese maramangika. Mafo ila na watu ele tau whaleanga ale wa o e kau whaleanga. Nga waku ele whaangunguru a wa o whaangunguru. Nga waku ele rokoleanga a wa o rokoleanga. Mai, o mea nea. Mangika. Marakangaka. E whapenga o mala o airi muspepa lea. Nga e alaku ke re rokoleanga. Ala o lai. Nga e alaku ale mea pito I mata nga let me make this clear. Ki lo o shame on ya o ko ia koki. A wai uma ko e fo I le ingikia o I le fiki. E uma ko e fo I le fiki. Ko e alu le ngofo I fiki. Ai ma ya ko fi o to ia tu sitala loto le anga ia le observa. Ko ke fiu ko ke vola fa susu. Ma tau whaia le nā mea tau te whaia ngā ruenga. E uma ko e fo I ale fiki ia maanga whangu sau malonga mangongi le ale fiki. E ko e fo ia. Ai kui tifa. Kui tifa. Awe aki mai le meo le piko le ako e. Koe kui le nifu. Mai whai la au tau I mea tau te o vane. Who cares? La o fionga le mingiska, ave umarau whanga. Ia. La o fionga le mingiska o ka alonga. Ave lo fretua, ave umarau whanga. Business class uma, ave, Ai kere kupi. Tau te rotu, o ko e ngā whamakalanga I e whiko ai makusikala. Ia. Yes. Ko e ngā whamakalanga I e whiko ai makusikala ia.
ngia la kala o ro vai vai o ave la ufanga fa ka fa take a holiday ngala ko kusi i report ang mga Samoa rin obviously ngala ko kusi o mga ngofo hotel ka ngaka did they need to go aru kai fongo aru preske aru so preske o report o kusi mai ai o ngofo le hotel ala lo ko fanya I have a very good intel le wo kaplan ke ngai ala la kapi ngofo ai poloka uma le level I think it was level 4 hotel i falangi ai ngofo ai ngako mai kusi mai mai ngako wo kusi mena le tu fai toi oi le fio kan biska waru ke vakula mai runga le ka se wa muli ave ro farkua ave lo fanga ave business class Frederic ame ke popole ngala ko pule ale malo ngala ko pule fo ai ngokupe ngala ko apiu singa fo ele lo te fai tu ai te lo fa no nga pa kupea e pei a halu se kupe kangaka mangai ai pei a ka waru se kupe o ka e vai la pa u de langi a fela le wo fai e milionga yang fai ia ki avia o fesedi o le mangava o hai le wa ai nga me ai le se malai va le o fea wa ki fa ko ma pa ka ko ie e fia langi kangaka sa mo business class le nga kupe lale ua makuava oa ala ua ai kangaka o i kumaro e onga fangua ia ala ua karaka i milionga o le si kangaka le kausu e mai sanga milionga ngai kau trade mai songa fangua ia pia I know that e le si kangaka makarangoa lai mawala nga peace e 2.7 milionga nga kukongi le maro i kua ala lai fia manga e trade mai ia pia ia lai ei langa kupea e mga e songa fangua ia pia. Now my question aka walu se kupe kangaka ole aku it's a sin ole anga sala ai au ko fa ale au nga inga milionga i poro keki e nga ku hai makupe kua kuloa onga le anga le oh my good boy ya de fait way la ufionga le pale mia se awa kau ke kuku awa re koe kuku for fai na maro i mea le au roko le anga o a mea lelei fai kuro pule ale malo o le whakau kai ngau kupe e le ngau se malo i se business class o se malanga a se akari o se pale mia po se akari e le ngau e se malo le au fai e le ngau e se malo ioi ai ngau le malo o ngau ku ai ngā poro kekia e uma e ngā o le lopo fe o le fia milionga ai va o ai le la mea o le loa po se kaulanga pia po se malai va le po le nga mea e ngau la le malo ko e nga me fatenga e ngau le malo i ko ai nga me le nga pa uri ai le va le nga fangua ko ai ko us fu bon ko milionga e nga mea fa ale nga me ko ki ngor malo ai fa nga ai ko ke ko au mai le HRPP le ka fasi mai sa va ala nga ko nga mea o ko woi fo kusi nga mea o ko woi fo e ka ura i le larolangi le ngau o sa mo nga mea ale nga o ko roko a manu ro ko langa lo ke va o ye le se fare ku o le mingis la o vio nga le mingis ka afai o ye sau fa ala ila afi no awe ke po le fu Menga ngale u te whai atu ai. Wa fiangi mea ko kingo. Fiangi mea ko kingo le kumu. Wa whaaleanga inga. Whaaleanga inga. Ma ngausia ma whaaleanga inga. Ale ko kio mai kusi mai ngai mea. Ngai mea laiki. Ngai yaka mai. O business class it kemi ngai. Ma wa lua whekala. Na lua whekala. Return business class. E ngau wengi malo i se rua Afrikala. Ngau wengi malo. Ai fa feka i fies furu milionga ngale.
na le te fetu ai waka kau sila fo i le tatou wa metanga ruenga kau fo i le ia broadcasting standards waka kau nga sila le ngai ko inga mea ma ke ki vai kele manga ia finga no ia la le me okupu ma ke ki le vai kele la le me okupu ai na vai oka le me le poro ke ki ma i mau oi ke le poro ke ki mai mau fa mai mau kupi ale la au mai e kau li poki makau ai o to loto matua le anga tele ala nga le o fa ko e o foi le wa fule le sa mo si pa le mia mo ko e lau fai o ka ke kuku fua ona o tangata a fai wa au mai fo nga por kala me le tua se fai fa ka se wa muli a fai sa o le so for kua po so kosi fa ba no no de vang mama fu comme se wa mulu sa ai pe lo ko man ko fo isa o la ma ko singi o i Brisbane me le pongi America pe e sa o ki va ai ya se fa kua ia fa ma ru ai a fai o le avanga o le iarngi o le o isa o mariu o sorry for my ia le la se ki go inga la se ki mo wala avanga ave lo plus free ave si o walo ave masesi wa ia alfa sona le vai ngai tu langa le